Crno mu bilo pišano na Aleksandro Durundže. 16 godišen vojvoda na 17 Fanaja. 16 godišen vojvoda na 17 Fanaja. Godine svoja sandani potije temni dolapi, čifte belezi na race i droben sinđir na srce. Čifte belezi na race i droben sinđir na duša. Telegram dojde od Stambol za Aleksandro Durundže, da si ja vidi nevesta ta i svojite drobni dečinja. Da si ja vidi nevesta ta i svojite drobni dečinja. Ko izneso ja Atazar, muja kaža besilkata, cela se bitola rasplaka za Aleksandro Durundže. Cela se bitola rasplaka za Aleksandro